Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulihil Karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. برادران عزیز و گرامی، برای من یک نواری را روان کردن. اگه خداوند برکت یا برادرای ما در هم داخل هم بیرون بسیار محبت دارند، بسیار اخلاص دارند، پشتیبانی میکنند. خداوند برکت دنیا و آخرت نصیب تان کنه. الله را من شکرگزاری میکنم که بعضی برادرای هست که با همون نعمت عقل خدا دادگیش خودش حق ای باطل جدا میکنه، خودش درست ای نادرست جدا میکنه. الله برکت تان نصیب کنه. برادرای عزیز و گرامی، یک نواری روان کردن از به نام سلیمان فارس یا سلیمانی نمیدونم فارسی که ایراد گرفته است که حاجی میرزا گفته است که کسی که عسکری نمیروه، خدمت حربی نمیروه، اونها را حقارت کنی. و همون نوار را گذاشته است. بعدا یک نوار دیگر گذاشته است که یک نفر در بین شهر مقصد قپا قب دارن، باید برنش. اولا برادرای عزیز، من نگفتم که حقارت کنین. من گفتم که در همون کامنتاریه هایی که نفرهایی که رفته همین بچه ها را مقصد ای شهر ای خانه ای دستاشون کشیده میارن که برین در وطن تان، یعنی در ملک تان خدمت کنین، مردم در کامنتاریه همینها را حقارت میکنن. من گفتم که اینها را حقارت نکنین، یعنی در کامنتاریه حقارت اینها را نکنین. حقارت شما باید عکس باشه، یعنی همون نفرهایی که از خدمت میگریزن باید این حقارت به اونها نسبت داده شود. ما تا امروز نمیگیم کسی را که کسی را حقارت کن. این حقارت کردن کار شما هست که پیامبر سباب المسلم فسوق و قتال و کفر میگه. یک نفر مسلمان حقارت کردی تو فاسقی، اگر تو را به قتل رسانی تو کافری. برای این حقارت کردن کار شما هست که از همون نمیدونم در کجای هستین نیستین، از همونجا ایستاده و بعد محاکمه میکنین و بعد ملاحظه میکنین و بعد مثال مقایسه میکنین و بعد گویا که اگه دیگر همه در دست شما هست، همه مسئله های داخله و بیرونه در دست شما باشه حل شد. گویا که با فکر خطا، گویا مردم شما را گوش میکنه و یا مردم با گفته شما میکنه و این خیال شما هم یک خیال باطله. ولی باز من برای تمام جوانان این وطن مراجعت همینه. برادرای عزیز، وقتی ما دعوا میکنیم، ما مسلمانیم. دوست داشتن وطن برادرای عزیز این گناه نیست. دوست داشتن وطن گناه نیست. دوست داشتن ملت گناه نیست. دوست داشتن زادگاه خودت گناه نیست. اگر گناه میشید، همون پیامبر نازنین از مکه وقتی جدا میشد، ببینید که با یک دل غمدار به طرف زادگاه خودش گفت که
من با تو پناه به خدا نمیکنم. یعنی زود است که باز به تو بازگشت دارم. برادرای عزیز و گرامی، همین معنای دوست داشتن وطن چیه؟ وقتی تو میگویی که من الله را دوست میدارم، وقتی میگویی که من پیامبر را دوست میدارم، معنای دوست داشتن این است که اطاعت از خدا و از رسول میکنی. معناش همین میشه که یعنی درست همین آدم الله و رسول را دوست میداره. وقتی تو میگوی پدر ما دوست میدارم، مادر ما دوست میدارم، معنای دوست داشتن همیه که دل اونها را باید نرنجانی، اونها را احترام کنی. میشود حقیقتا دعوای دوست داشتنی تو همینجا تا حقیقت پیدا میکنه که تو پدر و مادر تا دوست میداشته. وقتی میگوی من وطن ما دوست میدارم، باید از این وطن دفاع کردن در کار برادران. این شخصیت من، این من یک آدمی، بله، نفری که شما میدانین میشناسین. ما هم در اون زمانی که ما سالهای 85 رفتیم خدمت، این دولت اوکراین، وقتی خدمت کردیم او وقتا مقصد باز همون چرنوبل، همون اتمی الکتروستانسی که داشت کفید، ما در همونجا رفته یک سال دیگه باز زهرآلود شدیم. اگر این خیل بگیری برای تاجیکستان زهرآلود شدن ما یکم فایده نداشت، زیرا که خیلی یک دولت دیگر بود، تاجیکستان ما یک دولت دیگره. لیکن در عموم که ما یک دولت بودیم رفتیم زهرآلود شدیم. منم در همونجا امکان داشتم که اگر همونجا دم میشید که جان تمی خریدی و بسیاری آدم بود، لیکن ما رفتیم خدمت کردیم، جان ما نخریدیم، نگرفتیم، خودمون بیمار نکردیم، پاره داده و مقصد رفته در سنچسا و در گاسپیتالو نخوابیدیم، بلکه رفتیم در قطار همون مردم ایستادیم. خیلی مشکل بود. در جنگل ها حیوان ها همین خرگوشش قد گوسپند شدگی بود، ای حساب یعنی زهرآلود شدن. نمی کلوبلیک های میده قد سیو شدگی بودن. ولی ما در دستامون دارو بود، فرماهای مثال همون در تنامون دیگر خیلی فرمایی که همه ای ریزین بودن. وقتی گرمی بود، ماه می بود، ماه ایون بود، یک سال ما در اونجا خدمت کردیم برادران، بیمار هم شدیم. ولی امروز این تاجیکستان ما برادرای عزیز وقتی خدمت وطن میگن، این خدمت یعنی هم پدرای، خدمت هم مادرای. حتی شما وقتی در سرحدها میستین، ملکتون دفاع میکنین، این آیا یکون جای گناه های؟ شما دفاع نکنین، ای ازبکستان و ای قرغیزستان و ای قزاقستان آدم بیاریم در اینجا مونیم، عیب نمیشود. برای همین برادرها، این نفرهایی که شما را میگن خدمت نرین، خدمت نکنین، شما را اوجا میزنن، شما را اوجا میکشن، با والله قسم میخورم که اینها غم شما را نمیخورن. اینا را هدفشون دیگر چیزه، مقصد اینا دیگر چیزه. این غمخواری نیست برادران. غمخواری همینه که باید امروز که دنیا خودش در یک حالت بسیار حساس قرار داره، هر لحظه امکان دارد که در هر یک دولت یک درگیری شود. هر یک دولت باید ملک خودش محافظت کنه، ملک خودش دوست بداره. همین وقتی که جنگ‌های همین در کینوها بینین، جنگ‌هایی که مثال همین نیمیس بگیم، همون گرمانیا وقتی به همین حکومت سوویتی هجوم کرد، دیدین که هم پارتیزان‌ها همه مسافدا بودن، مردکای کلانسال همه در جنگل‌ها خواب بود. لیکن بعد از که همونها حتی بین یک مملکت بزرگ گرمانیا را شکست دادن که این آمادگی که اونها داشتن حکومت سوویتی نداشت. لیکن دوستداری که بود، صداقت که بود، محبت که بود، همون دولت‌ها را شکستن. ما هم انشاءالله برادر عزیز باید در همون صداقت، همون محبت در همین وطن خودمون داشته باشیم. باید وطنمون را آباد کنیم.
дар иҷа падарои мо ҳай, дар иҷа модарои мо, дар иҷа хоҳарои мо ҳай. шумо намебинед аҳвола вақте ки ҳамин худои накарда агар як мулки бегона иҷа ворид шавад, дигар на хоҳари ҳалол мемонад, на модари ҳалол мемонад, на мулки обод мемонад. ҳаматон дигар саргаршаву ҳар ҷо дигар дарбадар мешин. дигар ин мулк ин мардума ҷамъ карда намешавад. бародаро, якам тарак истодаву фикр кинед. ман мақсадам ҳамин буд ки шумо нагрезине, худотон наяхире дар вақти ҳамн қапидан ба мурда мепартоед. шумо ҷавонмардед. барои чӣ дар ҳадисо омадааст инналлоҳа ғайюр юҳиббул ғайра? худованд худаш ғайрат дорад, ба ғайратҳоро дӯст медорад. бори дигар мегӯм, додарои азиз, шумо аз хизмати ватантон нагрезед. бинозир баъзе қонунҳо қоидаҳо ҳаст ки одами хизмат накунад, мақсад дар ягон корхона қабулш намекунад. айб нестай ки мақсад тинад миёй ягон корхона чӣ вақт хизмат накардай. абачо як мактаби мардонагӣ ай. матлан намегӯм ки уҷа ту доим шикамат серай, вақтат хушай. ӯ ҳамин хел як мактабай. бародаро, мо ҳам гирифта мондем, мо ҳам ташна мондем, мо ҳам шата хӯрдем. лекин ин маъноиро надорад. бародарои азиз, ҳамон байни худ монаю коро, ҳамон байни ҳамон бачаҳое ки дар он ҳар хел бачае. бачае ҳаст ки оилада тарбияш дигарай, бачае ҳаст ки оилада тарбияш дигарай. ҳамон бетарбияш дар ҳамон ҷо ҳам бетарбияй, дар ҳамон ҷо ҳам мисол ҳамара озору ғам мета. лекин ба ҳар ҳол бод уҷада раҳбаро ҳастанд, уҷада нафарҳое ки доим нигаҳ мекунанд шабу рӯз. иншоаллоҳ уҷа ғамхорҳо ҳам дорем. ин чизеро ки инҳо баён мекунанд, бародаро, ҳамаи чиз шумо қабул накунед. оли мегӯянд ки дар уҷа намоз нест, дар уҷа рӯза нест. бародарои азиз, ба худои меҳрубон қасам, инам як 3 рӯз пеш ман дар як ҷавон занг зад. соат 11 шаб буд. ман ҳақиқатан баъзе чизҳои навиштаҷотҳои хидмати ҳаминта машғул будам. ҳамон ҷавон гуфт ки бобои ҳоҷӣ, ман ҳозир дар вишкаём, дар пост. дар ҳамин ҷа ман мисол рукӯ кардаву саҷда карда наметонам. агар ҳамин ҷа ман ба ишора намоз ма бихонам, мақсад дуруст ҳаст ё не? мо дар ҳақш дуо кардем, худованд шуморо ҳифз кунад. шумоед дар он сарҳадо ки мо дар ин хонакомон ором шитагӣ. шумоед дар он сарҳадо ки мо дар инҷа дилпурем. шумоед дар он сарҳадо ки мо ҳар ҷо хоҳем мақсад ҳаракат мекунем. мо дар ҳақшон дуо кардем, гуфтем ба ишораам ки мехонем бихон. ин намозхон, бародари азиз, дар ҳама ҷо намозша мехонад. ҳамон нафарҳое ки дар ҳамон хизмат ҳам нестанд, дар ҳамин ҷо намозша намехонанд, бепарво гаштай. лекин намозхонш дар ҳамон ҷо намоз мехонад. дар моҳҳои рамазон, бародари азиз, аксари ҳамин бачаҳои мо то ҳамон офитсерову командиро ҳамаш рӯзадоранд. шарт нест ӯ навор кунаву рӯзаи гирифтагӣ шавуд, ё саҳархӯрак шавад, ё таровеҳ шавад, барои ту нишон та ки ина намози таровеҳи мо. шарт нест ин. вақте мега ман мусалмонам, тамом дигар. ҳамон бародарое ки дар ҳамон ҷо кор мекунанд, фарзандои мо шумо хизмат мекунанд, ҳамёра мешавад бугӯи мусулмон нестанд. барои ман ном намегирам, лекин ман хеле нафарҳои зиёда медонам ки алҳамдулиллоҳ тавфиқшон, ихлосшон ҳамин нафарҳое ки айдур истодаву ҳамонҳоро эрод мегиранд. яъне гӯё ки дар онҷо вақте намоз нест, рӯза нест, яъне унҳо гӯё ҳеҷ кадомаш мусалмон нест. ай ҳаминҳо да бовар ки ихлосу маҳаббати ҳамонҳо ба дин зиёдай. дар ҳамин мақомотҳои мо ҳам, бародарои азиз, бачаҳои намозхоне аст ба номи худо. худоҷӯ худотарсе ҳаст ки инами баъзе одамое ки берун ай мақомотанд ё намтари эрод мегиранд, ними ҳамёра ихлосу маҳаббат надоранд. барои тари санг назанед, беҳуда нагед. гуфти ҳамун шоиро муҳаммад дидаву мусо шунидан кай бояд монанди дидан. қуръон мегӯяд фаъту бурҳонакум ин кунтум содиқин, ку ҳуҷҷатта биёр агар ту ростгӯ бошӣ.
кадоми ҳаму ҳар як нафари ҳамура чи ай калонош то поёнош ҳамаш мегам алҳамдулилла мусулмонем. лекин шарт нест намози мехондагиша барои ту навор кина нишонтаки на бибин ту кие ки барои ту мақсад навор мекуна ё барои ту мисол ибодатша нишон мета. кас намедонад дар ин баҳри амиқ сангреза қадр дорад ё ақиқ. ки медонад дар инҷа қадри ки бисёре? ғофил машав маркаби мардони мардро дар санглох васваса пайҳо буриданд. наумед ҳам мабош ки риндони боданӯш бо як хруш ҳам ба манзил расиданд. барами бародарои азиз ин тӯҳматҳоро дар ҳаққи ино накунед. худотона гунаҳгор накунед. аз ин лиҳоз бори дигар мегӯям додарои азиз ба ҳар як ин нафарҳое ки ғараз доранд, ҳар як нафарҳое ки мақсадҳои нопок доранд, ба инҳо ҳеҷ вақт бародарои азиз ва гиромӣ яъне аҳамият ҳам натин. барои ман хел наворҳорам равон накунед. ин наворҳоро бародарои азиз вақти моро ҳам нагиред. зеро мақсади ё чизе меган намеган, мақсади гапи инҳо мақсади инҳо маълум аст. лекин шумо ба дандонҳотон бародарои азиз мулктона ватантона диёртона биқапед. дӯст бидорен. бовар кунем бародарои азиз агар ҳамин неъмата худои меҳрубон накарда аз мову шумо бигирад, агар сабабгори ин мову шумоем, сабабгори инҳо мову шумоем ки яъне ватанмона ҳифз накардем, ватанмона дӯст надоштем. ватанмона аз нами баъзе одамое ки дар дарунай дар берунай ғараз доранд, мақсадҳои нопок доранд, вақте инҳоро ки мақсад мо гӯш кардем, маънош ҳамие ки яъне вайрон шудани мулка мо мехоҳем. иншоалло аз худо умед аст ки ман барои бародаре ки аз мо хоҳиш карданд ман ҷавобша гуфтаам. бародари азиз ва гиромӣ, як навореро тамошо кардам. яке аз шогирдҳои алло раҳмат кунад акаи домло ҳикматулло гуфтанд ки шогирди ҳамун аст, ман намедонам ростӣ, ба номи ё қори маҳмад саидай ё мулло маҳмад саидай ё шайхи маҳмад саидай ё суфи маҳмад саидай ё махсуми маҳмад саидай, эшони маҳмад саидай, ман намедонам, ё эшони саидай, номша ман намедонам аниқану. лекин гуфтан ҳамун нафарай. он кас навори моро мондаву ман дар саволу ҷавобҳо гуфтам ки дар пушти мурда намоз нест, яъне мақсадам намози ҷаноза не, мақсадам ин ки мисол 2 ракат намоз аз вақташ мегуфтам пештаро ки ҳавли гур, яъне дар ҳаққи ҳамун мурда 2 ракат намоз бихонем то мақсад ҳамун мушкилоти хонаи қабри ҳамун осон шава гуфта. вақташ дар пештар ҳамин хел мегуфтам. ҳатто як корҳое буд ки мардум эртиш тақсим мекарданд. вақто материалҳоро агар касе ёд дора надора, мардум гирд мешиданд пеши ҳар каса, кадомиш ки бо хай рутбаш баландтарак буд, унвонаш баланд буд, ҳам материал буд, ҳам сум. лекин мисол мардум да 3 сумиву 1 сумив ё 5 сумиву хаяку вақтоам бо ҳам хеле ҳар кас ана шо мурдай ба обрӯ гуфта бо сум агар чанде баланд мешид, мисол то чанде ӯ мурда гӯё ки обрӯш баланд мешид. ва мегуфтанд ки касе ки акил сум гирифтай, эртиш гирифтай, бояд 2 ракат дар ҳаққи ҳам мурда бихонад. ҳамин хеле далолатҳо буд бародарои азиз. ин пештаро чизоеро ки мо дар ому пештаро мешунидем. лекин ин бародари мо ҳам чандин далелҳову ҳуҷҷатҳо овардааст ки яъне дар ҳаққи мурда бояд ки мо 2 ракат намоз хонем. бародарои азиз ва гиромӣ ва худи ҳамин бародаре ки барои мо мақсад ҷавоб гардонда, хуб мешид ки мо
намозҳои нофила бисёр дорем. мисол намози ишроқ дорем намози чошт мегем ё зуҳо мегем. намози кусуф дорем, хусуф дорем, истисқо дорем, яъне офтоба мегиранд, моҳтоба мегиранд, борон намешавад. хоб намози тавба дорем, намози истихора дорем. бинед, таҳияи масҷид дорем, намози таҳаҷҷуд дорем. яъне намозҳои нофила бисёр дорем. бо ҳамин номгӯиҳошон дар китобҳое ки мисол набигем шашта сиҳои ситта ё ғайри инҳо бо ҳадисҳо собитанд ки халас ҳамин намоз чӣ хел хонда мешавад. вале дар ягон ҳадис, бародарои азиз, дар ягон ҳадис ё ягон ишораҳое ки аз муҷтаҳидҳои мазҳаби худмон ҳатто гуфта бошанд ки намоза номша гирифта бигайне 2 ракат ё 4 ракат, дар ин ракатш кадом, дар ин ракатш кадом, яъне бо санадҳои саҳеҳ собит шуда бошад, ман надидам ва ҳарчанд ҷустуҷӯ ҳам кардам, наёфтам. ӯ салотера ки и бародарои мо далел оварданд ки ин аз салот омадааст. салот, бародарои азиз, дар каломи араб бигем маънои салот и дуо ҳай. маънои салот асли бигем каломи араб ин дуо ҳаст бародарон. ва ҳамун ҳадисе ки ин бародари мо аз абу довуд овардааст ки рақами ҳадис 5142, яъне 5142 ки омадааст ки ассалоту алайҳимо вал истиғфору лаҳумо. 5 чизеро ки дар пушти мурда бояд ки мо анҷом диҳем, дар ҳамин ҳадис омадааст. агарчанде ҳадиса заифа меган. 5 чизеро ки дар инҷа ном гирифтааст. якеш мега ассалоту алайҳимо, яъне аддуо лаҳумо. шарҳи ҳамин ҳадиса бин. ассалот алмаъни аддуо омадааст, яъне намоз бар ин ду. ассалоту алайҳимо, намоз бар ин ду, яъне бар падару модар. маънош ин аст ки дуо дар ҳаққи падару модар. инҷа намоз ассалот ба маънои намози 2 раката ва 4 раката нест, балки ба маънои дуо ҳаст бародарон. зеро ина ман дар ифтитои ҳар як суҳбату мегӯм алҳамдулиллаҳи роббил аламин. бин, ҳамд ва сано аз барои парвардигори оламиён. баъд мегӯм ассалоту вассалому ала расулиҳил карим, яъне ассалоту вассаламу. инҷа мақсад ассалоте ки ман дар алакаи ҳамин ифтитои баромаду мегӯм, мурод ассалот яъне дуо, салом бар паямбари мақсад муҳтарами мо, яъне намозе ки дар инҷа ассалоту вассалом мурод дуо ҳаст бародарон. мо ҳадиси машҳур дорем, мега иза мота ибну одам, вақте фарзанди одам мегзарад, инқата анҳу амалу ила мин салос. ҳамаи нафарҳоро номаи аъмолша худо мепӯшад, магар ки 3 нафара намепӯшад. якумш илмин юнтафау биҳ, яке олиме ки аз илмш дигаро нафъ мебаранд, фоида мебаранд. аз далолати ҳамун мақсад пешравии дину, ҳамун камоли дину, ривоҷи динаш аз гуфтаҳои ҳамун олимай. ҳамин олима номаи аъмолша худо намепӯшад. садақатин ҷориятин, дигар чизеро ки ҳадиса овард, номаи аъмоли нафаре ки садақаи ҷория кай, мисли масҷид сохтай, мадраса сохтай, мактаб сохтай,
بین راه را اسفالت پوش کرده، استلبه ها در محل آورده زده، سیم گذرانده، کسی را زن داده، ای جای آب برآورده، صدقه جاریه کرده. این هم خداوند نامه اعمالش را نمیپوشه، ثواب همون در نامه اعمالش تا روز قیامت میره. سیوم اولد صالح یدعو له، سیوم فرزند صالحی گذاشته که در حق پدر و مادر دعا کنه. نفته فرزند صالحی که ای پشت پدر و مادر نماز بخونه، گفته باید دعا کنه. برادر عزیز و گرامی، نمازی که صراحتا نآمده است، ما نمیتونیم که کسی را بگیم که برادر ای پشت پدر در کد نماز در حقش بخون. مثلا شخصا من گفته نمیتونم. اگر ای نمازی ضحا پرسم، ای نمازی توبه پرسم، ای نمازی تسبیح پرسم، ای نمازی استغفار پرسم، اینها در من دیدم، در حدیث دیدم، رکعتوش دیدم، چند رکعته میگومش. لیکن در پشت مرده در رکعت بخون یا 4 رکعت بخونه ندیدم. نیست نمازی که مخصوص برای مرده باشه. باز میگم او کلمه صلاتی که اومده است، اینها برادرها همش دلالت به دعا دارند. در سوره احزاب بینین آیت 56، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این یصلون بین اگر معناش هم کنی با معنا کردن خودت باشد، خداوند و ملائکه ها بر پیامبر نماز میگذارند. یکی جا یصلون به معنای نماز نمیاد، به معنای چی است؟ به معنای درود میفرستند، این دعا میفرستند بر پیامبر ما. اینجا در مقصد همینه. برای همین نمیشود برادرها که این صلاتی را که شما میارین ایرا شما همچون نماز معنا کنین، نه، ایرا دعا معنا میکنن. دیگر برادرای عزیز، حدیثی که جناب امام احمد در رقم 14245، ابن حبان در رقم 916، نسائی در سنن کبراش 10184 میگه یک زن پیش پیامبر آمد. چی گفت؟ گفت صلی علی و علی زوجی. بین صلی، بگذار، بگذار به معنی یعنی نماز در حق ما نگذار. گفت صلی علی و علی زوجی، یعنی ادعو لی و لی زوجی. معنی شبیه یعنی به معنی که در حق ما نماز نخوان از را، بلکه در حق ما دعا کن گفتن. برای همین یعنی همیشه مقصد صلات به معنای نماز، به معنای دعا آمده است. دیگر حدیثی که داریم میگه اذا دعی احدکم فلیجب. کسی اگر شما را به مهمانی دعوت کرد، اجابت کنید، قبول کنید. فان کان صائما فلیصلی و این کان مفطرا فلیطعم. بین اگر به شرط میگه روزدار باشی فلیصلی. بین اینجا هم یصلی به معنای دعا آمده، به معنای نماز نه. اگر روزدار باشی در حقشون دعا کن، و اگر روزخور باشی مقصد از طعامش استفاده کن. برای برادر عزیز و گرامی، هر چیزی را که من مقصد وقتی گفتم، من همون را دیدم و گفتم. از این لحاظ شما وقتی که هر یک حجت میاری، همون حجت مثلا صریح‌تر که، همون حجت روشن‌تر که مخصوص باشد که نماز مثلا در حق پدری گذشته یا مادری گذشته، و همون نماز مقصد کو در کدام حدیث یا کدام عالم ما همون را شرح داده و گفته باشد که این حدیث مقصد از پیغمبر ثابت شده گه با 2 رکعت یا با 4 رکعت. برای این ما نداریم. ما پشت مرده ها ما برادرها استغفار داریم، دعا داریم، میریم سرکای گورشون آیت قرآن بالای قبرشون میخوانیم، با دوستاشون رفت و آمد میکنیم، وصیت هایی که کرد است مقصد هر کدامش که امکان اجرایش داره اجرا میکنیم،
даҳақшон ягон хайра эҳсона ҳарче ки даст мия имкон даҳақшон мекунем. инҳо иншоаллоҳ ақидаи аҳли суннат аз мо шумо ин аст ки ба рӯҳи онҳо мерасад, лекин намоз нест. намоз ман надидам. барои ҳамин агар чизе дошта бошӣ бародар азиз ҷавобша мақсад равон кун. немчи хеле ки рӯшанӣ ҳамин ҳар як чизра ки мегӯй ҳамун ровиша санадша чар ракатай ҳамонро муайян кун. беҳтараш ҳамин мешавад. иншоаллоҳ агар ки бошад ягон ҷои чӣ надорад, мо мегӯем бародаро ин ҳақиқатан далилу ҳуҷҷат будааст, шумо ай пушти мурдотон намоз бихонед. лекин нест, ман наметонам, ҳозир наметонам ки мардума бигӯм 2 ракат ай пушти падари мурдагӣ ё модари мурдагӣ намоз бихон. барои чизеро надидам ман бародаро ҳеҷ вақт фатво наметавонам. шумо медонед ки фатво додан ин албатти ба албат зарараш бар худи фатводиҳанда ай. аллоҳи меҳрубон дар паноҳи раҳматаш ҳаматан нигаҳбон бошад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.